zabi som pakuana chho hun lai vela silai an man khachu tun lai mi te ang hian ala thavelova lelam poltena an ka phak theilo na turin metar enga moza an tol le tani chuan a him thei mai zel amaro chu kumsang kha zakwa sniper rifle aron chu tan ta ka chuan hetiang tactic hi chu man tlak ani ta meu lo kumzabi som ni pakhat kanan chuan kai le meu chuan heng sniper rifle te hi rin phak ba ka tha a thuam ani to a fit sang te la hla a mel ma te a ka phak to chu soilo tank le helicopter be nan te ala tlak le cheu len le tet lam hi ani lo ti tongkam hi chu sniper rifle hi chuan adik lova alen po le aka hi anazual ani tun tuma chuan khovela sniper rifle thaber berte hi kan bi chiang donanga beret M82 mang hian bulihan tran teang shooter film kha ilo en to te ni chuan atir lama bopan beret M82 manga helicopter akap chelai kan mua film ma ni se kha ataka thil thleng thei ani beret company siam beret M82 hi sniper rifle pa ngai anirngot lova anti material rifle ani kop silai te hi mihring ka ngorngor na turata na siam ani bik lova anti material rifle anti te chu sipai te man ropoi mo tak tak entirnan radar tank lir theile helicopter te thlenga kap che zo tura duan big ani beret M82 effective range hi meter sangkhat zariat ania US sipai te man tlang lon berni in Kuwait le Iraka Operation Desert Storm le Operation Desert Shield ta te he sniper rifle hi anlo mangto kumsang ni panhi khan Canadian Corporal Rob Farlong chuan Operation Anaconda anei tuma esilai ka thuizong record hi asiama Taliban helpol pakhat meter sang ni zali som thuma hlami aka plum ani Sergeant Steve Reichard po hian beret M82 thadzia le aka nadzia apholang boka concrete phena Iraqi helpol pathum biru te chu rum khata mukhat mangchowin athat veka hei hi meter sang khat zaruk zeta hla atanga akka alani zui shooter film ma chau ni lo Rambo 4 te po khan beret M82 ka nadzia chu kan hua Smoking Aces film ma te po kan hulea he film mi phe chu oi omlo lek angin langma se beret M82 ka nadzia anlan tirna pakhat ani LWRC Saber hi sniper rifle zinga chuan hlawom pol tak ani a engwanga hlawom nge ani kan ti chuan mun hla le toy ka nana aman thei wang ani asilai ngul a barrel anti hi olsam takin athak theya SABR omzia chu sniper and battle rifle ti na ani a silai pa ngai le sniper rifle in kop ani ber L115A3 AWM hi chu PUBG khel thin chuan kan thravekin arin om sniper rifle manga mi thatla ber record alo siam to a meter sang ni zali somruk pariat hla a Taliban helpol ka thluk nan man alo ni to ya sniper rifle hi akka adik baka sikle sa in thlak danglam na hmuna te po arin tlak vek wang hian ngai san a hlo hle AWM lampum chu Arctic Warfare Magnum ti na ani a aminga tang reng hian vurama po ni se man tlak tur reng ani heti lai hian AWM hi helpol be nan tumni chia lamman ani a Iraq le Afghanistan te voi khat ve an mang sniper rifle dang ang lo takin stealth recon scout hi a barrel athak theya hei wang hian silai mu hi chin ni aman thei sniper rifle te hi an len thin ema wang hian mana harsat na lai chin om thina hei wang hian stealth recon scout ti chu upgrade ni in amang tu te tu dana zerin avwa dang lam thei amu chom tu feeding mechanism an ti hi aka na hnung lama hian son phei theya an von hi aul sampha deuh ni ngei tur ani America a silai siam tu company Anzio Iron Works te hian silai model chi sang an siam chuak thina an sniper rifle siam chuak pakhat Anzio takedown rifle hi lian hep tak ani he silai hi kg som pasari chong zetarit ni in a barrel hi millimeter sang khat zani zeta sei ani poka han abo ngot thei ani lo a silai alen roll hian aka po hi athui hlea target kilometer thuma hla mi po ni se a thel theilo
silai hi voi khat ka single shot ania manual reload ni bokin voi khat ka zoa reload le zel angai ani Aerotech company siam ve thung Mayhem NTW-20 rifle hi range la le range toy ka nan aman theya angul a barrel anti mai hi a thlak thleng the a barrel thlak hi thil har anilawa amu hi chin ni amang bok anti material rifle ni in missile system satellite antenna sipai lir theile thlona dinglai ang chi te ka chiat nana man ania bom kam sa rala tanga an kha pu nante Mayhem NTW-20 rifle hi an mang train aka nat zonga angor recoil hi anat ema wangin recoil a tlem thei dan ber turin an han upgrade le a silai hnung lama hian shock observer an han da bel ta ka chuan azia om pha dewa maro chu second rail te chung chu in siam that nan hian hun hi alamomo tho ane shooter film khan bob khan a thian pa phubalak nan Jtech M200 intervention hi amanga aka na jia chu kan mo vekin arin om sniper rifle hi chu anti material ani velova soft target anti mai mishing ka na turbi katana tuan ani Jtech M200 hi manual reload chi ni ma se kan soitak Mayhem NTW-20 rifle ailet thumin azang zoka khoi ol samawang hian minute khata round som ni velte aka thei British siam AS-50 UK hi azang thei ang bera siam ni in semi-automatic rifle ania semi-automatic kan ti chuan voi khat bak reload ngai lo single shota ka char thei chi ho hi anni sniper rifle pa ngai ho voi khat ka zo nuwa reload le ngai ang chi ho hi bolt action antia AS-50 UK hi bolt action chuni lo ma se hetiang ho ka dik ang tluk zet hian aka hi adik ani kumsang ni pasari khan siam chua ania asilai hi azan box sia wang hian tun thleng hian man ala hlo hle Russian sipai te hian kumsang kha zakua samruk pathuma tang to khan Dragunov hi an mang to a tun thleng hian an lamhang chun zom manlai silai ani e tilo chuan khovela sniper rifle hral nember pol ania aka adik ti lam chu thushan lo ni ta se an siam rin om em wang pakhat ania amutang ti vela soisel na engma om ngai lo awang hian silai dang thatak tak kara po man hi ala hlo em ring ani sniper rifle te hi hlawom tak tak vek ania thati zong po ainang lo mai the amaro chu US kut chuak Macmillan Tech 50 hi world record siam nana man ania sniper rifle zinga chuan athaber te zinga mi tila aswalawang anti material rifle ni in amuman 50 BMG hian lungle concrete sa tak tak aton tlang theya a phena misol biru te thlengin akap thuzo Canada, France, Georgia, Israel, Jordan, Philippines, South Korea, Turkey le US 10 sniper rifle hi an manga amang turam an tamatang rengot po hian a thatokhat ti chu achiang reng sniper rifle zinga mi thatla ber longest confirmed kill record asiama emi malama world record chu metar sang ni zali somruk pariat a hla ni in an silai man chu L115A3 AWM hi ani Canadian sniper chuan Tech 50 mang hian metar sang thum zanga a hla a melma akap thua longest confirmed kill record siam halin voini thleng hian he record khum tu hi an la om lo ani ole khang te kha khovela sniper rifle la om tak tak te chu ania soi mai om te ni chuan comment lama ilong thu chi donia